Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Tayo manghuda agama Islam, dahin ha mga pangaddatan atau kan tabiat simbya kato manusia, dahin di hababaw dunya, in matagi kita mag-apas-apas, maglumba-lumba, hasupaya madauhat sing kita inamuin darajat, hasupaya kita bantukun, atawakan taasun, sinamuin pagkahita manusia. Asawapan yan mga tayo manghuda agama Islam, in agama na to agama Islam, na may taikatu tanyo, in subay in kita niyo, mag-apas-apas, maglumba-lumba, hatungod kakahinang. Bot malaingkan, uno kakahinang insubay paglumba-lumbaan simbya kato tanyo. Aun hambuok himumungan long niya, idha ra'ayta ar-rajula yunafisuka fid dunya, fanafishu fil akhirah. Long niya, pabila long niya kakitaan mo in hambuok tao, dahon niya ko maglumba-lumba, mag-apas-apas, hatungod pakarajaan pagdunya, dahon mo siya lang na maglumba-lumba, atawakan mag-apas-apas, sumagawa ingkay mo halabayan, ibadat karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan niya tayo manghuda agama Islam, biyahan di sa imbanda kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya, fastabikul khairat, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Inamin ayat ini manunjuki mangdihili kato tanyo, amuin subay in tiap-tiap hang kataudaing kato tanyo, mag-apas-apas, maglumba-lumba, bat malaingkan hatungod ibadat, amuin daakan sin agama Islam, amuin inbungan niya madawhat sin kita niyo haadlaw mahuli. Hasawan yan mga temang huda agama Islam, aun din ha mga pakaradyaan, bang in kita mabaya, amuin mulyahun sin Allah subhanahu wa ta'ala, den di ihadunya, labi awla na tuud haadlaw mahuli. Amuin subay kita niyo mamukuhi, manugpati, hamuin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in Quranul Karim. In Jibril alayhi salam, hawaktu in siya kaya pag-amanatan, amuin magdawahi, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, na hinang insya sa mulya-mulya, sa afdal-afdal, malaikat, din ha mga kataan malaikat piya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala, sambil insya nagwal, aminul wahi, amuin kapangandulan magdara sin wahi amunin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. In panghuna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawaktu timurun kanya in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, nahinang siya sa afdal nabi, sa rayaw rasul, din ha mga katan karasulan, amuin nakauna din kanya. In ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawaktu tiyayma nila, inamuin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, nahinang sila sa rayaw ummat, din ha nakauna ummat piya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbulan Ramadan, hawaktu timurun doon kanya in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, nahinang imbulan Ramadan, sa rayaw, sa mulya, sa abdal, bulan din ha mga bulan piya panjarisin Allah ta'ala. In Laylatul Qadr, hawaktu timurun doon kanya, inamuin Quranul Karim, nahinang in Laylatul Qadr, sa rayaw dum, atawakan sa rayaw dum, amuna in Laylatul Qadr. Tay manghuda agama Islam, apabila in manusia, in kabuhianan niya, nangabuhianan siya, nanugpati doon hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiyati niya, biyasan niya, hinang niya, siya na yan indayin ha mga sarayaw manusia. In adlaw mo, in pangadlawan mo, atat kala hinang mo roon, hapagbasahan, hapaghatihan sin kalam sin Allah ta'ala, sarayaw waktu mo, adlaw mo, amuna in waktu mo, iusal mo rin doon, in panugpati mo, ha kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha adlaw mahuli,
yanun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, yuqalu liqari'il Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Wa kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu biha hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin lamun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Haadlaw mahuli taymang hudaa ka ma Islam, hipabassa sin Allah subhanahu wa ta'ala intao amu in matagi magbassa hawak to kabuhi ni hababaw sin dunya. In agi kanya bassa kaulong niya. Hapagbassa mo tumaas in darajat mo. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kahinapusan long niya amu in darajat mo haadlaw mahuli doon siya ayat amu in kahinapusan na bassa mo. Taymang hudaa ka ma Islam. In inini manunjuki in subay in kita niyo masub mag-apas-apas hatungod panglaggo sinamun Qur'anul Karim. Damikyan na mga taymang hudaa ka ma Islam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo silong na imakabassa sin huruf. Then hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambuk sa jahuruf long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hambuk karayawan niya. Sa bukol long ni pag-iyanon ko long ni ambuk huruf biya long nga sin alif, iman sin lam, iman sin mim, insini hambuk huruf. Sumagawa long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in huruf long niya, in alif huruf siya, in lam huruf da siya, in mim huruf da siya. Taymang hudaa ka ma Islam, in tu huruf ini aun tu karayawan niya, sumagawa in tu karayawan ini, lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hambu karayawan, pahangpo karayawan. Taymang hudaa ka ma Islam, amuyan in sarayaw-rayaw, amuin pag-apas-apasan sing kita niyo hasupaya madawhat sing kita niyo inamuin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haadlaw mahuli amuin sa taas-taas darajat sinamuin kita niyo. Taymang hudaa ka ma Islam mangman magmumpaat ka to tani maniyo tiyo patumtum mamaid kami sa kasi lasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome Ramadan.